maček. Ta mrcina, vepar. On je mene osudio na 7 godina i uzeo mi ženu, Mariju. Oženio moju ženu. Kako misliš oženio Mariju? Pa fino, prišao, zaprosio je i oženio. Čeče, ne pitam te to, nego... Kako neko može da uzme tuđu ženu? Bio sam u zatvoru, kažem, čeče. U zatvoru sam bio i oženio je. Znamo to, nego pita kako je moguće da neko oženi ženu koja je već udata. To. A nije vam jasno to? Dobro. Ću da vam to pojasnim na jednom primjeru. Imaš ženu? Nemaš, pa da, naravno da nemaš. Ti imaš ženu, jel da? Imaš Vesna. Vesna? Lijepo ime, da. Vesna je dobro. Evo recimo Vesna. Ti imaš ženu Vesnu i tebe uhapse. Što mene? To je primjer, konju. Onako, ko primjer pričam. Kao primjer. I on onda priđe tvojoj Vesni na ulici i kaže ja te volim i ću ti otvorim frizerski salon. I ona se zalijepi i uda za tog kretena. Jasno. Jasno. Ali ne bi Vesna nikad. Nije Vesna, to je bilo koja žena. Miljana, Ana, Ljiljana, ne znam. Nije Vesna. Labrador. Da. Znaš da te poštujem, ali to o čemu pričaš, to je nemoguće. Kako nemoguće? To je nemoguće. Kako nemoguće? Pa ja sam živi primjer. Pa moju ženu, u Mariju, taj maček, vodi ljubav s njom. Da. I kako je nemoguće to? Pa ne mogu, ali Vesna, nikad to ne bi... Ja Vesnu znam. Nema šanse. Nema šanse, Vesna njega obožava, pa nema, Vesna iz kuće ne izlazi. Vjeruj mi, ne izlazi. Vesna da fina žena, jedna gospođa, nadasve. Da, Vesna. Nema šanse. Da. Da, on joj. Da, razumijemo, samo... Nema šanse za... Ja Vesna, to vidio van kuće.